Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 23 z'ukwa karindwi. Imiryango itanga imfashanyo ikorera muri bimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi yanenze icyemezo cy'Ubwongereza cyo kugabanya inkunga igenewe uburezi n'ubuvuzi muri Afurika. Mu Burundi, imibare y'agateganyo ibyavuye mu majwi yatangajwe n'abahagarariye amatora ku rwego rw'intara iragaragaza ko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryegukanye imyanya yose y'abasenateri 10. Aho mu Burundi kandi ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abafungwa n'imiryango yabo riravuga ko muri gereza ya Mpimba hari ikibazo kigurishwa n'igurwa ry'uburaro hagati y'abafunzwe. Murumva uko bigenda mu kanya. Hari n'imikino ndetse n'ikiganiro cy'abagore muri biganiro bibona nini adukunda. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya, nyuma ko Jacques Niyitegeka abagezaho incamake y'andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Umukuru w'ishami rya ONU ryita ku buzima yavuze ko inzara yugarije imbaga muri Gaza kandi ko bayitewe n'abantu. Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko ibiribwa byinjira muri iyi ntara biri munsi cyane y'ibikenewe kugira ngo abantu babashe kuramuka. Imiryango ifasha abari mu kaga irenga 100 yatanze impuruza ko abaturage bo muri Gaza bari mu kumagara kubera imbogamizi za Isiraheli. Umuvugizi wa leta ya Isiraheli yavuze ko abavuga ko inzara yugarije babeshya ko ahubwo niba hari n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa Hamas ariyo yonyine yagombye kubiryozwa. Umwe mu bategetsi bo hejuru w'abanyapalestine yabwiye BBC ko umutwe wa Hamas watanze ku mugaragaro igisubizo cyawo ku bijyanye na gahunda yavuguruwe yo guhagarika imirwano yatanzwe n'abahuza. Icyo gisubizo gishingiye ku nkingi 3 z'ingenzi arizo uburyo imfashanyo igenewe abari mu kaga yinjira muri Gaza, itahuka ry'ingabo za Isiraheli zikava mu duce zafashe ndetse no kwizezwa ko imirwano ihagaze burundu. Ibi byose byakomeje kuba ibibazo by'ingenzi byatumaga imishyikirano hamwe na Isiraheli idatera intambwe, kandi igisubizo cya Hamas gisa n'icyerekana ko nta ntambwe igaragara yatewe mu kubibonera umuti. Ibiro bya leta mu ntara zitari munsi y'10 muri Iran byafunze kuri wa gatatu nyuma yaho ibipimo by'ubushyuhe bizamutse cyane bikagera kuri dogere 50 Celsius hamwe na hamwe. Ubushyuhe bukabije buje mu gihe ibura rikomeye ry'imvura ryatumye amazi yo mu ngomero zitanga amazi ku murwa mukuru Tehran agabanuka cyane ku buryo butari bwaboneke mu gihe kingana n'ikinyejana. Ni inkuru ya Mike Thompson mugezweho na Prime Ndikumagenge. Izirenga ca kabiri c'intara zigize Iran zirangwamwo ubushuhe bw'umurengera. Mu turere twinshi ubwo bushuhe burashika kuri dogere 40, mu bumanukoho bukaba buduga gushika kuri dogere 50. Ubwo bushuhe bwiyongera cyane buhuriranye nuko imvura yabaye nke cyane ku rugero rwa mbere runini mu myaka 60. Ivyo bikaba vyatumye amazi agabanuka cyane aho bayegeraniriza. Ibiro byinshi vya leta vyarugawe, abakozi basabwa gukorera imuhira no kuguma mu mazu. Umukuru wa Iran Masoud Pezeshkian yagabishije ko hamwe ibintu byo bandanya kuri uwo murindi muri kazoza igihugu kizoshika aho habura inyishu. Imiryango itanga imfashanyo ikorera muri bimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi yanenze icyemezo cy'Ubwongereza cyo kugabanya inkunga y'uburezi mu rwego rwo kugabanya amafaranga bukoresha kugira ngo bubashe kongera ingengo y'imari mu rwego rwo kwirinda mu bya gisirikare. Umuyobozi w'umuryango w'abagiraneza witwa Street Child yavuze ko ari icyemezo kibabaje cyane kandi kitareba kure. Dom Danat yavuze ko uburezi ari bwo bwubaka ibyiringiro by'igihe kirekire ku miryango yo mu bihugu nka Sierra Leone, aho yavuze ko kugabanya inkunga bizasobanura ko abana bata ishuri.
urukiko rwo muri Korea y'Epfo rwongeye gufungura urubanza aho umugore waregaga ahanwe ashinjwa gukomeretsa umugabo nubwo bwose uwo mugabo yari yagerageje kumusambanya ku ngufu. Uyu mugore yatewe akanyabugabo mu gusaba ko urubanza rusubirwamo kubera ibikorwa by'impirimbanyi zirwanya ihohotera rishingiye ku gitsina bizwi nka Me Too Movement. Ni inkuru ya Michael Bristow umugezwaho na Yvette Kabatesi. Choi Marja yahohotewe mu 1964 ubwo yari akiri umwangavu. Mu kugerageza kwitabara yarumye uwo mugabo igice kimwe cy'ururimi. Urukiko rw'icyo gihe rwanzuye ko yakabije rumuhanisha igifungo gisubitse cy'amezi 10 ari nacyo cyari kiremereye ugereranije n'icyaha umugabo washatse kumusambanya ku gahato. Abashinjacyaha ba Korea y'Epfo bifuza ko urukiko ruhanaguraho icyaha Madame Choi ubu ufite imyaka 78 y'amavuko. Avuga ko ariho aharanira isi iziri hohoterwa rishingiye ku gitsina. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasezeranije gushyiraho gahunda nshya yo kurwanya ruswa. Ibi bivuze nyuma yaho muri rusange anenzwe cyane kubera icyemezo yari yafashe cyo kureka abanyapolitiki bakagenzura inzego zishinzwe kurwanya ruswa mu gihugu cye. Ibi byakuruye imyigaragambyo mu mihanda yo mu mijyi ya Ukraine ndetse binamaganwa n'abayobozi mu bihugu by'Uburayi. Kuwa gatatu bwana Zelensky yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko yumvise abaturage kandi ko kurwanya Uburusiya bisaba kubahiriza amategeko no kumva ubutabera. Abayobozi b'inzego zishinzwe kurwanya ruswa muri Ukraine bakomeje gushimangira ko bagomba gusubizwa ubwigenge bwabo. Urakoze Jacques Niteka kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye. Imiryango itanga imfashanyo ikorera muri bimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi yanenze icyemezo cy'Ubwongereza cyo kugabanya inkunga igenewe uburezi. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga i London iravuga ko inkunga mu burezi n'ubuzima bw'abagore muri Afurika buzagirwaho ingaruka zo kugabanya inkunga kurusha ahandi. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka guverinoma y'Ubwongereza yatangaje ko mu myaka 3 iri imbere izagabanura ingengo y'imari y'imfashanyo igenerwa amahanga ku rugero rwa 40%. Ayo mafaranga agashyirwa mu rwego rw'igisirikare cy'Ubwongereza. Inkuru ya Wiros mu ijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Umuryango ufasha Street Child uvuga ko umugambi wo kugabanya inkunga ubabaje cyane kandi ko utareba kure. Uyu muryango ukorera mu bihugu bisaga 20 byo hirya no hino ku isi birimo na Sierra Leone, aho inkunga y'Ubwongereza yafashije gusubiza mu ishuri abana babarirwa mu bihumbi birongo. Umuyobozi wawo Tom Donat avuga ko uburezi ari bwo nkingi y'icyizere cy'igihe kirekire ku miryango igerageza kwikura mu bukene. Yavuze ko uyu mugambi w'Ubwongereza usobanuye ko abana bo muri Sierra Leone bazareka ishuri. Oxfam yo ivuga ko ihagarikwa ry'inkunga rizagira ingaruka ziteye akaga. Yasabye ko umushinga wakongera gutekerezwaho neza kandi uburezi bw'abana ndetse n'ubuvuzi bigashyirwa ku isonga. Tujye mu Burundi ku matora y'abasenateri cyangwa abakenguza amateka yabaye kuri uyu wa gatatu. Imibare y'agateganyo y'ibyavuye mu majwi y'agateganyo y'abahagarariye byatanzwe n'abahagarariye amatora ku rwego rw'intara iragaragaza ko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryegukanye ubwiganze ku ntebe zose 10. CNDD-FDD yatsindiye n'ubwiganze mu yandi matora y'abadepite aheruka kuba mu mezi 2 ashize. Nyuma y'imibare ya nyuma rero urwego rutunganya amatora seni rukazatangaza n'andi mazina y'abatwa 3 bazajya mu rwego nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Inkuru irambuye na Jidas Yuhundi Mpundu. Aha n'igihe bariko baraharura ibyavuye mu matora ku rwego rw'intara ya Bujumbura. Wumvirije bari kwibaza ko atawundi mugambwe wahiganywe uretse CNDD-FDD uri ku butegetsi. Ariko ku rutonde hagaragara ko imigambwe y'Iprona, CNL na APDR iyi yose yarose ubusa. Amatora yatanguye isaa 12 z'igitondo. Mu ntara ya Bujumbura isaa 2 n'igice yaraheze baca batangura guharura. Ibiharuro vyameze nk'ibitera amakenga bamwe mu banyagihugu bari baje gukurikirana igikorwa kubera bitari bihuye n'igitigiri c'amakomine. Vyabaye ngombwa ko uwarahagarariye igikorwa cyo guharura abanza gutanga insiguro. Nagoma ntanga umuco gato ko hari abantu batubajije ati mbega ko tuzi ko amakomine ari 11 mugabo twatubona muri ko muraharura amajwi arenga 275 nukubera ko hariho amakomine 2 bagizemwe bita cooptation.
hariho abakandida 26 komine Mukaza na komine Gwibaga muca mumva ko baca baba majana 177 ntimpave imbaza ngo nerere twagize oya n'abantu babiri biyongerako tubashimire rero mwebwe muheje gukora kino gikorwa kubisigaye natwe ubu nyene tugire tuje ku gikorwa kijanye no gukora ivyegeranyo bwa tubirungike ku nzego zidukurira. Mu zindi ntara uko ari zine imigambwe iprona na CNL yaronse ubusa uretse muri Gitega yaronse ijwi rimwe nk'uko ibiharuro biva mu bibanza abaharuriyemwo bivyerekana umugambwe CNDD-FDD ugiye kwiganzira intebe 10 zigize inama nkenguzamateka ariko bitekanijwe ko umugwi ujeje gutegura amatora seni uzoca wongerako abatwa 3 gutyo abakenguzamateka bakazoca baba 13 hazoba harimwo abahutu 5 n'abatutsi 5 ibitigiri by'abakenyezi navyo bikubahirizwa ku bice 30%. Tubajije mu mugwi seni ujeje gutegura amatora batubwiye ko uyu mugwi uzotangaza icese ibiharuro by'imfata kibanza ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 25 mu Kakaro. Ibiharuro ntabanduka navyo bizoca vyemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu misi izokurikira. Gildas Ihunda Impundu Ibujumbura. Tuve Bujumbura tujya mu Rwanda. Urukiko mu ntara y'Amajyepfo rwategetse ko iburanisha ribanza mu rubanza rwa Germain Musonera ribera mu muhezo ku mpamvu z'umutekano w'abatangabuhamya. Ni icyemezo cyafashwe bisabwe n'ubushinjacyaha busanga hari impungenge ko ngo bamwe mu batangabuhamya bashobora kugirwaho ingaruka n'ubuhamya batanze. Icyemezo cyafashwe nyuma y'impaka ndende abunganira uregwa ariko bakavuga ko batabonye dosiye yose y'ibirego. Germain Musonera yari umuyoboke ukomeye w'ishyaka riri ku butegetsi rya FPR ndetse akaba yari ku rutonde rw'abadepite batorewe kwinjira mu nteko ishinga amategeko ariko yatawe muri yombi mbere y'umuhango wo kurahira. Ibindi tubibaze Jean-Claude Mwambutsa. Mu cyumba cy'urukiko cyarimo abantu benshi bigaragara ko ari abakomoka muri aka gace. Umushinjacyaha yasabye umucamanza ko habaho iburanisha ry'ibanze kandi rikozwe mu muhezo. Umushinjacyaha yavuze ko asaba ibi kubera inyungu z'umutekano w'abatangabuhamya. Uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko hariho impungenge z'uko bamwe mu batangabuhamya bahura n'ingaruka ziturutse ku buhamya batanze muri uru rubanza. Bwaba ubushinjacyaha ndetse n'uruhande ruhagarariye uregwa bahurizaga ku ihame ry'uko umutekano w'abatangabuhamya ni ngombwa ariko bamara amasaha asaga 2 batarashobora kumvikana ku buryo byakorwamo. Abanyamategeko Janvier Ndaruhutse na Saruto Munyaneza bunganira Musonera babwira urukiko ko batabonye dosiye yose y'ibirego bityo ko bigoye kuba bagira icyo bavuga muri iri buranisha ry'ibanze. Gusa uruhande rw'ubushinjacyaha ndetse n'umunyamategeko wa Ibuka ihagarariye abaregera indishyi bo bavuze ko iri buranisha ry'ibanze ridakenewemo ibisobanuro by'uruhande ruregwa kuko havuga gusa ku mpamvu z'iburanisha ribereye mu muhezo ku nyungu z'umutekano w'abatangabuhamya. Umucamanza yaje kwanzura ko abari mu rukiko bose basohoka hagasigara gusa ababuranyi kuko yari amaze kwemeza ko iburanisha ry'ibanze ribaho kandi rikaba mu muhezo. Ubwo yaburanaga ifunga rifungurwa ry'agateganyo, ubushinjacyaha bwavuze ko Musonera yabaye umuyobozi w'urubyiruko muri komine Nyabikenke akomokamo, ngo yagize uruhare mu gutanga imbunda zakoreshejwe mu kwica abatutsi kandi ko nawe yari yitwaje imbunda ubwo jenoside yabaga. Germain Musonera wari ku rutonde rw'abadepite ba FPR bagombaga kwinjira mu nteko ishinga amategeko yatawe muri yombi mbere gato y'umuhango wo kurahira. Imbere y'umucamanza Musonera yahakanye ibyaha bya jenoside akurikiranyweho, avuga ko yari umuyoboke ukomeye w'ishyaka FPR ndetse akaba yaranabaye mu myanya ikomeye yashyizwemo n'iri shyaka. Kuri ngo icyo cyizere cyose cyatewe nuko nta kibi yakoze. Musonera yongeyeho ko yabonye amahirwe menshi yo kujya hanze y'igihugu ku mpamvu z'akazi ariko akaba yarahisemo kugaruka aho guhunga kuko ntacyo yishinjaga. Musonera yavuze ko nta bubasha yari afite mu gihe cya jenoside kuko yari umunyeshuri, agahakana ko nta nshingano yari afite ku rubyiruko muri icyo gihe. Mu iburanisha rya none havuzwemo n'umuryango Ibuka uhagarariye inyungu z'abarokotse jenoside ukaba uregera indishyi mu izina ryabo. Nta cyavuzwe kuri izi ndishyi kuko uru rubanza rutaragera mu mizi. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu ntara y'Amajyepfo.
bibisigahuza imiryango saa moya zirabura iminota 16 mu Rwanda no mu Burundi. Bibisura yumva no kuri Kisura FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Mu kanya turakomeza tujya mu mikino. Tubanze dusubire mu Burundi ariko aho ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abafungwa n'imiryango yabo rivuga ko muri gereza ya Mpimba hari ikibazo kigurishwa n'igurwa ry'uburaro hagati y'abafunzwe. Nubwo bitemewe, umuryango Ntabariza uvuga ko ubu bucuruzi bw'ibyumba akenshi bikorwa n'abafunzwe bafite amikoro bishobora no kugeza ku gaciro k'amafaranga miliyoni 5. Umuyobozi wawo Jean Marie Ngozi avuga ko ibi bibangamira uburenganzira bw'abafunzwe ndetse n'imiryango ishinzwe kubatunga. Navuganye nawe ntangira mubaza icyamuteye gukurikirana iki kibazo. Ubwa mbere na mbere twebwe dusanzwe duharanira agateka k'abanyoro n'imiryango yabo, kandi ni ishyirahamwe twashinze na twebwe tuvuye mu ibohero twamazemo imyaka 12. Icyatumye rero dukurikirana iki kibazo cyari kiduteye impungenge n'umubabaro nuko twasanze umunyororo yapfungwa abafite ibibazo byinshi. Rero dutegwa impungenge nuko byo twari tubonye ku mbuga ngurukana bumenyi yuko hariho abanyororo bakwa amahera bageze mu munyororo. Twociye tugenda ku ibikuru rya Mpimba aho twabonanye n'abasanzwe baserukira abanyororo abo bita abakapita genero, barambarira ko nabo ivyo bintu byabatunguye batasanzwe babizi. Hanyuma ndabareka amakosa aba yakozwe ko ata munyororo yo bapfunzwe yosubira gusabwa yandi mahera, ariko barambwiye yuko byako umuntu umwe kandi uwo muntu nawe nyene yabikoze. Batagiye kurera amaboko, bagiye kubibuza abandi. Ubu turi kuvugana bakoresheje inama ibohero ryose yuko atamunyororo apfunzwe yosubira gusabwa amahera. Bayasabwa nande? Ayo mahera murabona abantu ntibangana. Hari umuntu aja gupfungwa arasanzwe yicoboye yifise, ugasanga hari abandi rero banyororo nabo baba bamaze igihe mu munyororo bakenye, ugasanga rero uwo muntu aje mushasha akaraba kurara mu kirongozi cyangwa ahandi habayabaye, agahita yumvikana rero n'uwo munyororo yarafise yaba mu cyumba agaca aja muri ico cyumba, uwo wundi nawe agaca aja kurara mu kirongozi cyangwa ahandi. Ibyo bikorwa abayobozi bagereza cyangwa se abacunga gereza babizi? Abayobozi bagereza ntabyo baba bazi, kuko abayobozi bagereza ivyo bajejwe kuraba abanyororo ukuntu bafungura, kubavuza no kubajana kuburana kurenguka mu maparke cyangwa mu masentare. Mugabo indani muri gereza biba bifise abandi babiraba, abo twokwita abo bakapita genero n'abajejwe sociale ngaho nyene muri gereza. None abanyururu cyangwa abafungwa mu Burundi bemerewe gutunga amafaranga? Barayatunga kuko basanzwe bayakoresha n'ibindi. Barasuma mu magereza, habari amasoko bacururizamo utuntu two gufungura. None ibyo byumba bigurishwa, ubwo icyumba kigurwa gute? Barumvikana n'uwo muntu abagikeneye. Muri gereza haba amakuru menshi, usanga bamebi bamaze kwidadifya uwo muntu ko aje afise amikoro, hari igihe bamudugiriza ko amafaranga menshi. Murumva nka kijya twabonye ico kibazo ko uwo yari yatanze miliyoni 5. Ariko se usibye aho muri iyo gereza ya Mpimba, mu yandi magereza aho bimeze gute? Ho muzu ko byifashe? Ico kibazo cadutse muri Mpimba, ariko mu yandi magereza yo mu Burundi ko nakubwiye ko ari 11 yo mu Burundi, ivyo bibazo ntabyo twari bwahasange mu yandi magereza. Jean Marie Nshimirimana akaba ari umuyobozi wa Ntabariza. Tukaba tukigerageza rero kuvugana n'ubushikiranganji bw'ubutungane ngo bwire icyo buvuze kuri icyo kibazo kivugwa mu ibohero rya Mpimba. Reka tujye mu mikino na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza abakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere muri Afrika, Nigeria na Maroc nizo zizahura ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Afrika cy'abagore mu mupira w'amaguru. Maroc yakiriye iyo mikino yarayisezereye Ghana kuri za penalty 4-2 nyuma y'uko iminota isanzwe ndetse n'iyinyongera irangiye amakipe yombi anganya 1-1. Mu wundi mukino ikipe ya Nigeria yo yasezereye Senegal iyitsinze ibitego 2-1. Umukino wa nyuma uzaba kuwa gatandatu.
ku mugabane w'uburayi ho ubwongereza bwaraye bubonye itike yo gukina umukino wa nyuma w'igikombe cy'abagore cy'uburayi. Ubwongereza bwari bwatsinzwe n'Ubutaliyani 1-0 bwishyuye icyo gitego ku munota wa 96. Igitego cyatsinzwe na rutahizamu wa Arsenal y'abagore Michelle Agiemang. Ibi byatumye hongerwaho iminota 30 maze nanone rutahizamu wa Arsenal Kelly ahesha intsinzi ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ubwongereza buzakina n'ikipe iri butsinde muri iri joro hagati ya Espanye n'Ubudage. Umukino wa nyuma wo uteganyijwe ku cyumweru. Umugabane w'uburayi kandi ikipe ya Crystal Palace yajuririye mu rukiko nkemurampaka rw'imikino ku cyemezo yafatiwe cyo kuvanwa mu irushanwa rya Europa League igashyirwa mu irushanwa rya Europa Conference kubera kurenga ku mategeko arebana n'abanyamigabane mu makipe akina amarushanwa y'Iburayi. Itegeko rikumira amakipe ahuriye ku munyamigabane umwe gukina mu irushanwa rimwe. Umuherwe w'umunyamerika John Textor yari afite imigabane muri ikipe hamwe n'ikipe ya Lyon yo mu Bufaransa. UEFA yari yashyizeho itariki ntarengwa ya mbere z'ukwezi kwa gatatu kuba amakipe yose yubahirije iryo tegeko ry'abanyamigabane. UEFA ikavuga ko Crystal Palace itubahirije iyo tariki nubwo yo ivuga ko Textor yamaze kugurisha imigabane ye kandi ko atagifite ijambo rikomeye muri iyo kipe. UEFA yanzuye ko ikipe ya Crystal Palace yamburwa umwanya yatsindiye wo gukina irushanwa rya Europa League igasimbuzwa ikipe ya Nottingham Forest yaje ku mwanya wa 7 muri shampiyona ya English Premier League. Mu bujurire Crystal Palace yasabye ko icyemezo cy'urwego rushinzwe kugenzura imari rwa UEFA cyateshwa agaciro, iyo kipe igasubizwa mu irushanwa rya Europa League mu mwanya wa Lyon ndetse na Nottingham Forest. Biteganyijwe ko umwanzuro kuri ubwo bujurire uzaba watanzwe bitarenze tariki 11 z'ukwezi kwa munani. Irushanwa rya Europa League rigatangira tariki 24 z'ukwezi kwa 9. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye, yewe reba icyo gikoma cy'umwana niba cyahoze umuhe y'inkwere, ibyo by'amadeni tuzaba tubivugaho nyuma. Ahubwo se ko naherutse yaje gukina n'inyona ahangaha munsi y'igiti gipera, yagiye ko ntawe mbona karimye. Jya kureba ko ntawe uri iwacu nabonye asigaye azi kwisangisha nyirakuruye. Karemera we karemera. Ni iki se kandi? Uramenye wishwe n'iki wa mugore we? Ni 12:45 kuri BBC. Isango rero nejo hano kuri BBC gahuza miryango ejo ku wa kane mu runana. Reka noneho ijambo Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. Nireho neza. Shakira Uwineza ni umukobwa ufite uruganda ruto yise Shakira Limited rukora urusenda mu buryo bwa kimwuga. Uyu mukobwa wabanje kugerageza imirimo yindi itandukanye, urusenda ngo rwamubereye inzira yo kubona n'igihembo mu cyiciro cy'urubyiruko rw'abakobwa bagenzi be. Twaramusuye aho akorera mu murenge wa Bishenyi mu karere ka Kamonyi. Ngiye urusenda nkora ruri processed chili, ni urusenda duteka. Iki gisafuriya nicyo dutekeramo, niho tunarutunganyiriza. Iyi sink uri kubona niyo turwogerezamo, twamara kurutunganya tukagira igihe cyo kurusya tukaruteka muri no muvero uri kubona. Ndabona hari ururi mu rugo n'urwo mwatetse. Twarutetse iri joro kabisa. Ubu ruraza kugera igihe rushirwa muri twa ducupa nabonye. Yego urunguru nka nimugoroba nka nyuma ya saa sita kuko ruracyashyushye ukozeho wabyumva. Nyuma ya saa sita twumve. Mutegereza rero rugahora. Dutegereza rugahora ako none ruhure cyane tukabona kurupakira. Ako ntikajya kagokoroza iyo muro muragateka. Urusenda byo ni ikintu kitari cyoroshye mu by'ukuri. Urusenda kurukora rukozamo intoki zawe, kurebana n'urusenda ni ikintu kitari cyoroshye. Byarakuryaga.
byarandiye cyane, byarandiye nigera rwize kuntarukira mu jisho ndavuga ndasaze, ariko na experience ugenda uhura n'ibintu ukora gusa ngiye maze kukamenyera cyane. Turi proteja twambaye mask amagani iki. Ndabona hano uducupa twanditseho ko rumara igihe kingana gute? Dufite igihe cy'umwaka tukagira n'urumara imyaka 2, ariko turi kwiga ku buryo rwajya narwo rurenza umwaka umwe rukaba rwamara igihe kinini. Turacyari muri binakwita nka ubushakashatsi. Yes. None se ko ubwo dutetse mu rugo rudatinda rumara iminsi 2 cyangwa 3 rugahita rupfa, hano nuvuga ngo mushiramwe ibintu bituma rudasaza? Yes, hari ibyo dushyiramo kugira ngo rubashe kumara igihe kinini. Ndabona rero hari n'uturi mu dukarito. Yego, izi nizo tugiye kujyana nonaha mu gitondo no makarito uri kubona. Bivuga rero ngo n'amasoko urayabona nta kibazo? Yes, amasoko ndayabona Kigali, abantu bari Gisenyi, abantu bari Musanze, kurubona biroroshye. Turi kwiga ku buryo twabasha no kujya twohereza no mu zindi ntara kugira ngo babashe nabo kubona ibicuruzwa byacu bitabagoye. Hanyuma nta masoko yo hanze y'igihugu urabona? Ntago mu by'ukuri navuga ko ndayabona kubera ko hari impapuro tukiri gushaka zitwemerera, ariko nk'uyu mwaka urarangira byakemutse. Gusa tugira abakiriya benshi bo hanze mu bihugu byinshi bitandukanye, abantu benshi barutwara. Abagugurira se bavuga ko ruryoha barukunda? Yes, bavuga ko ruryoha. Dufite ubundi ubwoko bune. Uru rusenda rugiye rufite umwihariko ku bantu. Hari nk'iyi neza chili yo yiganje mu bwiganze bw'amazi kuruta amavuta. Nuko abantu baba barahagaritse urusenda kubera avuga ati sinarya amavuta, harimo amavuta menshi n'iki. Twere icyo nicyo kibazo twaje gukemura. Haba harimo ibirungo kaba gahumura neza bakaryoherwa. Ku bantu rero bakunda oil amavuta, uru rukozwe mu mavuta rurahumura. Sinzi niba naguha ukihumuriza ukumva ukuntu kameze. Umva komeze. Yego. Kagusindisha. Abantu baragakunda cyane kubera ukuntu gahumura, ikindi kakaba kanaryana nyine. Umuntu ashobora kubibaza ati se wenda akazi ni kenshi kuki wahisemo gukora no gucuruza urusenda? Ngewe mu busanzwe nakuze numva ko ngomba kuzaba umuntu ufite ikintu cye yazanye amariye isi mu by'ukuri. Nakoze fashion, nabaye mu model, nza kuba umukinnyi wa filme, ariko niba wenda ari igenge nabikoze mu cyo gihe ntago byari birimo amafaranga. Iyo umuntu rero amaze gukura none hareba ni iki none nakora kikangirira akamaro kikantunga kikamfasha. Nuko natekereje se ni iki nakora cyamfasha mu buryo bw'imibereho kikanafasha n'abandi bantu muri rusange, n'isi yose muri rusange. Nk'umuntu wari ukirangiza kwiga rero ikintu cyabashe kunyorohera mu buryo buri bw'igishoro n'urusenda. Nagerageje gusevinga, kubika amafaranga gake gake. Urabizi iyo umuntu akirangiza kwiga ntago biba byoroshye. Ndavuga reka mpere mu rusenda, ariko ntago ari rwo nzakora gusa, ndateganya no gukora n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Warabyize se kugira ngo ubikore gutya ubumenyi? Yego narabyize. Izi ni impamyabumenyi mfite zabyo ni 2, ino ni kandi ndakomeje nyine ndacyakeneye kubimenya cyane birushijeho. Hari inzitizi se uhura nazo? Inzitizi zo ntago zabura. Kubona amakarito, kubona iki, ku bantu batoya ntago biba byoroshye. Ikindi dukenera no kwagura amasoko, nayo ntago ari menshi cyane. Nibyo bintu turi kwigaho cyane. Iyo wenda ugiye nko mu iduka ukabona umuntu yegereye urusenda rwawe atakuzi, karwitegereza akagenda no kurwishyura, nka Shakira wagerageje imirimo myinshi, wumva umeze uti? Nakubeshye, bwa mbere nkora product yanjye nkayijyana muri supermarket nkabona barayifasha. Ngiye nagiye kuyigura kugira ngo ndebe facture k'isoko iriho koko produit yanjye. Uvuga ati wow, ni ibintu ntumvaga mu by'ukuri. Birashimisha kubishije no hone umuntu yaruguze cyangwa ugacana ukabona agacupa kashizemo bagataye. Ni ibintu bigushimisha cyane, ubona ko ubu rero nibyo bigutunze muri make. Nibyo bintunze ubu. Ndatangiye ni ikintu mbona mu gihe kizaza, kubera ko buri munsi abantu bararya, buri munsi abantu bakenera apeti. Icyo cyonyine kirahagije kuba mbona ko ari ikintu kizatinda kandi kikamara n'imyaka myinshi cyane. Neza chili turacyagerageza n'izindi zirahari pe, ariko buri mwaka tubahereza ikintu gishyashya. Hama rero ndabona hano igihembo cyanditseho amazina yawe Neza Shakira cya $5,000,000. Iki gihembo wakibonye muri ubu rusenda? Yego, igihembo nakibonye umwaka ushize. Nabaye wa mbere mu marushanwa y'urubyiruko muri kategori y'abagore cyangwa se y'abadamu. Kubera urusenda kabisa nirwo rwatumye tuba turi hano. Shakira Uwineza ukora urusenda ubu yemeza ko rumutunze. Ni naha rero dusoreje, muramuke neza. warakoze Yvette Kabatesi na Shakira mwaganiraga no kura ku gasenda. Ni namwe mutugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko imiryango itanga imfashanyo ikorera mu bimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi yanenze icyemezo cy'Ubwongereza cyo kugabanya inkunga igenewe uburezi n'ubuzima bw'abagore cyane cyane muri Afurika. Aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbc-gahuza.com cyangwa kuri Facebook
mu buryo bw'amashusho ujye mwishakira ukandika BBC Gahuza. Twafashijwe na Nick Rando kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza. Ibiganiro bya bibona na Iradukunda Genda Prudence Nyumva akoze guhita mu BBC Gahuza Miryango. Urararyana.